kera hano mu ndege yuzuyemo akavuyo ndapfuye. Hakuno uko yirebera udukobwa atangira kubona udukobwa n'udushinwa. Ataye kona nimba mujya muri filime z'icinwa zanyongaga rewano tu dore hayi zamukomaguye ari igifuri kimwe cya danje. Ariko nari agakobwa kari hano gafite amaso do kuri hano agakobwa. Behold, for you are in the presence of an apex predator. Wihagaye gatoya mu nyamaswa zose uzize impigi nge banyita pantera. Pantera ubundi ni nk'igisama cyangwa se igicucu cy'urupfu kikuziye. Ukuntu ari kumureba ari hayi sha, dore ukuntu ari kumureba ari hayi cenge kumugeza ku muzimu. Yehehe insingano ziribana, nimba ari insinga nimba ari iki ukinga. Ariko ari hayi sha, abona yari kwaka amatara mu mutwe. Dore igifurido. Yehehe kumbe ni amaraso kimukubisa agashoka mu mutwe do. Ni amaraso gasani ari hayi. Ariko hayi nanyweye noneho ko mbona za nkomaguye za ntimbaguye. Uratse wegenda mwari tangira kwiyumvira akaririmbo ka Romeo na Juliette do. Ewana ari hayi shaw bamufungira nari wowe guma maho ngaho. Ura n'ikigabo sore sinzi ariko filime yabaye filime nambara yabereye mu ndege ntabwo isanzwe. Japu mbega abakobwa tera akaguru ndarakipasa ahita agakonyora. Ayiwe sore baramufata fungurira uyu uyakubita uyu subiramo. Hakuno aba baco indege bifite ibice byinshi, bifite deck nyinshi. Hakuno cyano waserera mu ndege. Dante ino tujye mu kazi wa mukinga, ino tujye mu kazi Dante kandi bicanye. Yes ndamubonye ngo ino tugende. Yari yashyizeho agasinzirizo. Hakuno Nebe sinzi ariko debe faya gakobwa ka mbere baragaha muri twa dukobwa twarindaga The Ghost. Gakobwa ka mbere baragahaye amasasu mu ndege yapu tabaru yarasa mwene wabo. Uyu we hayi nimba zimushizemo kumva uko bakarashe barashikira ura cy'indege iri mu kirere. Dore pressure isokana uwa mbere nyagasani. Pressure mu ndege cabin pressure turayibuze over. Hakuno iki gitabo wakigorye hano indege akiva mu bitabo. Ni copilot hano yifitiye zagara nyinshi. Mundege rwaserera zabaye rwaserera. Hakuno iki ni cya kindi cyari kimaze kubarasa. Genda wakagiye wanzwe genda nawe hano yapu yifatano nawe simba Kigali we fatano kigorya agisorana n'intebe mfite ibihumbi 12 mfite ibihumbi 9 bari kumanura indege bayivane mu kirere cyo hejuru bayimanure hasi. Yapu bayigesheje hasi, bayimanuye hasi utumburuke rwo hejuru ho preshita yangiza ibintu byose. Indege ipfa kwinjiramo umuyaga muke cyane. Rebe hakuno
Mwana ntago ndi guhumeka. Kora ibiki mwana? Cyenyene kujya gushaka kuka hanze. Sibakubwiye sufungu. Fungu yano baramwambara. Fungu yano baramwambara. Yapu! Hakuno bandi bicanyi. Bane fryer. Yapu! Nasa fryer. Sirikira mu ndege. Pilote mu jisho. Pilote mu jisho. Yapu! N'uyu naye bamutama. Mwana Musa. Turapfuye. Ni ibyicanyi by'ibigoryi hano. Nawe hano igikomere baroge baragitoneka kiri kuva bundi bushya ndapfuye. Hey! Gasani. Bamufungura hejuru iriya. Bagenzi mwese mwihangana. Mu cyimbo cya Mako Airlines. Ndagira ngo mbashimire. Shimira abantu bose bari muri iyi ndege batigeze bagerageza kunyica. N'abandi mwese mugiye kubikugerageza kunyica. Kobwa vayo. Kobwa naye ni umusazi. Kagakobwa nako ni agasazi. To. Musore, fata ngutemo. Mushugunyira urukezo. Mushugunyira urukezo. Aha. Kanze nkwereka ibintu ngiye kubakorera. Oh yeah. Ari hayi. Oh yeah. No. Banzaraza. Bakurutugu hakuno. Ciao. Kumbe hano. Yapu! Satura urutugu ararubaga. Satura umuntu mo kabiri. Gasani. Yehehe. Mugabo n'umusazi. Kabaka mukubitishije ahita gaca. Ha bya bindi nababwiraga. Rero cyangwa babwira ngo bimwe Yesu yavuze ngo umuntu nagukubita urushyi n'akaboko k'iburyo ngo ujye utega n'umusaya w'ibumoso. Cyemi tagaca do. Kubita igipfunsi. Ahita gaca. Ahita gaca. Oya uramenyera. Ahita gaca. Hakuno. Yehehe. Barica. Barica. You know barica. Fata urukezo. Yehehe. Munda. Amara barayasatura. Barayasatura. Filime witonze. Gake bucece mu gace. Bigabo hakuno. Ibigabo hakuno arabibona neza tuje ari pose. Yehehe. Hakuno abamama mu ndege batangira guhungisha abana agakobwa hano ko Sasu Faya Kurasu yaramwitangiye. Undi nawe yaramwitangiye barabamaze. Ba bakobwa batatu ngo bari bashinzwe kumurinda. Fana mu mupano rimwe mu jisho.